Kaixo, ongi etorriak aurtengo familia bilerara. Egoera berezia dela eta aurtengo informazioa bideo bidez helaraztea erabaki dugu. Jarraibideak aste honetako boletinean jaso dituzue. Kaixo, debido a la situación excepcional de este año, hemos decidido mandaros la información mediante este vídeo. De todas formas, tenéis más información en el boletín de esta semana. Aurkezpena elebiduna izango da. Erderaz ateratzen diren pantailan euskeraz egingo da azalpena eta euskeraz agertzen baldin bada berriz, gaztelaniaz. La información se dará en euskera y en castellano. Las páginas que aparezcan en euskera serán explicadas en castellano y las páginas que aparezcan en castellano serán explicadas en euskera. Az gaitezen. Irakasgaiak, irakasleak eta ordutegia. Lehengo urteko ordutegi eta irakasgaia kontuan izan da, aldaketa batzuk daude lehenengo eta bigarren maila artean. Euskera 4 ordutikan 3 ordu izatera pasako da. Lehengoa berriz 3 ordutikan 4 ordu izatera pasako da. Eta biologia, geologia zen irakasgaia aurten fisika-kimika izango da. Irakaslegoarekin kontaktua orain arteko berdina izango da. Agenda erabili dezakezue, email bidez idatzi, edota zentrora telefono bidez deitu. Webean daukazue irakasle bakoitzak ze ordutan daukan libre zuekin kontaktuan jarri ahal izateko. Eta bukatzeko, errefortzu orduei dagokionez, matematika asteartetan goizeko 8 izango da. Euskera asteazkena eguerdiko ordu batetan eta gizarte asteazkena goizeko 10 gutxitan. Errefortzua egin behar duten ikasleen gure gomendioa jasoko dute eta familiai helaraziko zaie zeintzuk egin behar duten klase hauen jarraipena. En cuanto a la evaluación, los alumnos tienen en su agenda las fechas en las que van a ser los exámenes. Aparte de eso, en la página web los propios padres podéis mirar cuándo van a ser estos exámenes. Los criterios de evaluación siguen siendo los mismos que el año pasado. Para poder aprobar la asignatura tienen que aprobar tanto el examen como entregar todos los trabajos bien hechos y dentro de la fecha indicada. Los exámenes y las recuperaciones se van a hacer dentro de la evaluación, siempre antes de recoger las notas. Los exámenes ordinarios de cada evaluación se harán una semana más tarde de recoger las notas y serán a la tarde, a partir de las 4:30. La primera evaluación será entre el 9 y el 15 de diciembre, la segunda entre el 8 y el 12 de marzo y la tercera evaluación, la extraordinaria, será en junio, del 11 al 16. Tal como se hizo en el año pasado, convocatoria ordinaria podrán recuperar el objetivo pendiente y el trabajo. En la extraordinaria, sin embargo, van a tener que hacer la evaluación entera, a excepción de la tercera evaluación. Tal y como apareció en el boletín, esta semana han ido haciendo los exámenes que tenían pendientes del primer curso. Y hay que tener en cuenta que para promocionar a de segundo a tercero, las no aprobadas del primer curso se tienen en cuenta. Agendari dagokionez, garrantzi handia ematen diogu bitarteko honi. Irakaslea, gurasoak eta ikaslea bera dira agendaren jabe. Oso garrantzitsua da dena apuntatu dezaten. Eta zer duten bai lanei dagokionez bai azterketei egunean bertan egin beharko dute. Entrega edo azterketa egunean apuntatuko dute egin beharra. Eta gurasoek irakaslei informazioren bat helarazi behar badiote, agenda erabiliko dute edo email bidez bidaliko dute informazioa. Irakasleek agenda erabiltzen dugula kontuan izan da, garrantzitsua da etxean ere, gurasoek noizbehinka, astero bada ere, agenda begiratu dezazuen. Gezurrei dagokienez, edade hauetan arazo handia egon ohi da. Beraz, garrantzitsua da etxetikan gezurroien konsekuentzia zeintzu diren argi eta garbi markatzea, gero sustorik egon ez dadin. En cuanto a la disciplina, aquí tenéis la normativa.
Bukatzeko, garrantzitsua da, bai bat bider bat hasi ginenetik, ordenagailuen bateria beti kargatua eduki dezatela, eta ordenagailuaren erabilera egokia ematea. Arazorik balego, eskolak badauka ordenagailua uzteko aukera, eta paper bat betez lortu daiteke. Bestalde batetik, esan azaroa erdialdean Ana Barbañanos jubilatu egingo dela, beraz, hortikan aurrera beste irakasle bat egongo dela lenguago klaseak ematen. Irteri dagokionez, esan bezala egoera berezia denez, aurten ez da irterarik egongo. Aldaketarik ez dagoen bitartean behintzat. Eta jakin, datorren urterako, 3. mailarako klasen asketa ematen dela urtero bezala. Bukatzeko garrantzitsua da, mesedez, bilera egunerako jakitea bidelegatu behar ditugula gela bakoitzeko. Beraz, norbaitek interesa balu, mesedez, guri ohartarazi. Ondoren, COVID kaso susmagarri baten aurrean, zer egin jarriko dizuegu. Hemen zer egin ikasle batek COVID-aren sintomak dituenean. Aquí tenéis lo que hay que hacer cuando un alumno presenta síntomas del COVID. Hemen ikusiko duzue zein den protokoloa ikasle batek COVID-19arekin kontaktua izan duenean. Aquí tenéis el protocolo para cuando un alumno ha estado en contacto con un positivo de COVID-19. Besterik gabe, mila esker eta jakinarazi edozein zalantza gurasoakdbhb@lasaiaberrozpe.eusera idazteko. Cualquier duda, por favor, mandar un email a gurasoakdbh2@lasaiaberrozpe.eus y se intentarán despejar las dudas en la reunión del 6 de octubre a las 5 de la tarde. Edozein duda daukazuela, urriak 6ko bileran azaltzen saiatuko gara. Besterik gabe, mila esker.